Byiringiro Rage yabonye ikipe nshya nyuma yo gutandukana na Police FC. Byiringiro Rage ukina ku mpande asatira mu izamu ari mu biganiro bya nyuma na Durban City FC yo muri Afurika y'Epfo kugira ngo yerekezemo nyuma yo gutandukana na Police FC. Muri Kamena 2026 nibwo Police FC yasezereye abakinnyi batandukanye yifashishaga mu mwaka ushize w'imikino wa 2025-2026. Icyo gihe hakaba harimo na Byiringiro wagaragazaga urwego rwiza mu kibuga ariko hanze y'ikibuga bikagorana. Nyuma y'igihe gito uyu mukinnyi yavuze ko shampiyona y'u Rwanda yamunaniye kuko atari umukinnyi wo ku rwego rwayo, bityo ari gushaka indi kipe nziza azakinira hanze y'u Rwanda. Nyuma yo kuganira n'amakipe atandukanye yemeranyije na Durban City FC yo mu cyiciro cya mbere muri Afurika y'Epfo, we yayisinyira amasezerano y'imyaka 2 azatangira gukurikizwa kuva mu mwaka w'imikino wa 2026-2027. Durban City FC iheruka kwemeza umutoza mushya Khalid Ben Youssef yasinyishije n'abandi bakinnyi bashya 8. Abo ni Gaston Sirino, Junior Papier, Kabero Mofokenge, Rifa Makua, Sia Musoni, John Mokone, Tairo Sengeri na Seth Green. Byiringiro Rage yamaze gukatishirizwa itike y'indege izamujyana muri Afurika y'Epfo ndetse biteganyijwe ko azahaguruka mu Rwanda ku itariki ya 7 Kanama 2026. Uyu mukinnyi wanyuze muri Vision FC, Isonga FC na Intare FC mbere yo kuzamurwa mu ikipe nkuru ya PFC, yakiniye andi makipe arimo Sandvikens FC, Sandvikens EF yo mu cyiciro cya kabiri muri Sweden. Umuntu yasoza amwifuriza amahirwe masa ariko nanone amubwira kuba yakosora ku kijyanye n'imyitwarire hanze y'ikibuga, na cyane ko ubwo yakinaga mu Rwanda mu mwaka w'imikino ushize yari amaze gutabwa muri yombi inshuro 3 azira gutwara ikinyabiziga yasomye ku bisindisha.